Te perlok mentang ang don hang ni per jong perlok mo. Te ngakwa ban share ya kani ke kwa ban play ya kani video. Bat phi ki perlok mo ki perlok perjor ki bas jong basa po kabri jong nyau trap mo. Te ngakarpat ya phi ba le si nap deng jong phi ki be i kani video. Le si pitip mo ki dak jadwai ki bayarap ban peniap yu knyang badan hapo jong ni kwai namari kwai jong i chani pe la bam knyang kum ni pe las dang bam na du uliar pe perlok pe la don mano ki ba tip begini ki dawai ban peniap yu ni knyang badan hapo jong ni kwai sngobha ban komen mo hapo komen section mo sngobha perlok pada share yani ga video mo kenang bakan viral bhamo kenang ban yu i kitu ki basnai kini kinjat wai mo tam ki ba pe kini jing thum jing tep kein mo te ngapan map na phi mo ngam nang bha ban kren tin sura mo te sang bhawat sang ei mo ngan kren kat bala ei mo te pe ni kinong rep ni imjana gani da keng school khon ru na gani thit khau thit su ru na gan na uni kwai hi ni la rep ni kwai de gi dai post nam ndala poi ka ndala dai ka porso pa de pe ki jia kum ni wan bam no ni khlam de lok te da ka burom ngakrpat ya phi mo sngabha ban adon mano batip ya udawai ba peniap no yaw ni knyang badon hapo yaw ni kwai mo sngabha ban ya komen mo perlok ngej ba lengba ka jing pelajar kani ka video dengan ngej ba nginyo ki komen na phi ki ba kinong page ni kinong page mo si don ki ba tip yaw ni udawai ban peniap no yaw ni knyang badon hapo yaw ni ding kwai mo ngam tip knyang ayu badon hapo yaw ni kwai ngi chani ngi mi ai dawai ding namar bang tip dawai tengah kerpat ya pila don gitu bat tip ki banang yu dawai ban peniap knyang badon hapo yaw ni ding kwai so bahasa ya tu lemo pe na pam kum ni deh perlok pe ni bar la pam ne pam knyang pe ba la bun ding jam barok ko bai per deh right ta klesi bun mai pi barok ginong pej ma klesi bun siajar mu tengan pankot nakani ke video mo